Tekereza gato, imyaka 30 yose, imyaka 30 wishe mu mashyamba y'inzitane uhigwa bukware n'ubutegetsi bukomeye cyane, ariko ukomeje kurokoka ndetse no kuyobora umutwe w'inyeshyamba uhagaze bwuma. Uyu munsi tugiye kwinjira mu buzima bwa General Pacifique Ntawunguka uzwi cyane ku izina rya Omega. Uyu niwe muyobozi uri ku isonga ry'umutwe wa FDL mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi ni irihe banga akoresha kugira ngo akomeze kubaho? Ese ubufatanye bwe n'ingabo za Kongo buhagaze gute muri uyu mwaka? None se ubundi kubera icyo u Rwanda rumufata nk'ikibazo gikomeye cyane kigomba gukurwaho byanze bikunze? Baje kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Pirate News TV aho muherereye ku isi hose. Ubu noneho twabateguriye isesengura ryimbitse cyane ridafifitse kandi rirambuye ku byabaye ku mutwe wa FDL na General Omega kugeza amagingaya. Niba ushaka kumva ukuri kwimbitse nibanga ryinshi nyuma y'iyi ntambara ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyaruguru, ugumana natwe kugeza ku isegonda rya nyuma ry'iki kiganiro. Reka dutangiriye ku mizi y'iki kibazo. General Pacifique Ntawunguka cyangwa General Omega nk'uko benshi bamuzi ni umugabo uhigwa cyane. Mu gihe kigera ku myaka 30 yose, guverinoma y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame yashyize imbere gahunda yo guhiga no gukuraho abayobozi bose ba gisirikare ndetse n'abapolitike b'umutwe wa FDL. Nk'uko amateka bigaragaza, uyu mutwe mu nkomoko yawo washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Mu rwego rwa gisirikare, General Omega ni uyoboye amashami yose yitwaje intwaro y'uyu mutwe azwi nka FOCA. Mu gihe kirekire cyane Omega n'ingabo ze bari barigize ibyigenge, bibera mu gace k'ibirunga yewe n'imbere muri pariki y'igihugu ya Virunga, aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho ni hafi y'ikirunga cya Nyiragongo. Aho hantu rero hari harabaye nk'indiri yabo ihamye badashobora gukurwamo. Ariko se byaje kugenda gute? Reka nkubwire uko ibintu byahindutse. Umwaka ushize wa 2025 ibintu byabaye bibi cyane kuri Omega n'ingabo ze. Kubera gukomera ku bitero byagabwaga n'inyeshyamba za AFC M23 byatumye abarwanyi ba FDL bava mu byabo barahunga. Ibyo bitero byari bikomeye cyane ndetse nk'uko ikinyamakuru Africa Intelligence dukesha inkuru kibivuga, byashyigikirwaga n'ingabo z'u Rwanda RDF. Kuva icyo gihe birukanwa muri Virunga aho bakorera nyirizina hasigara urujijo rukomeye. Gusa amakuru yizewe amwe namwe avuga ko bimuri icyicaro cyabo gikuru mu gace ka Shingisha mu karere ka Masisi. Ushobora kwibaza uti ese bafite ingufu zingana gutu? Nubwo umubare wabo ugenda ugabanuka, ari inzego z'iperereza zerekana ko basigaranye abarwanyi bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2500 gusa. Abarwanyi ba FDL FOCA baracyari ku isonga ry'ikibazo gikomeye cya diplomasi. Nibo shingiro y'inkuru n'impamvu zose u Rwanda rutanga mu makimbirane aruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ndavuga leta ya Kinshasa kuva mu mwaka wa 2022. Muri make ikibazo cy'u Rwanda na Kongo ntushobora kugisobanura utavuze FDL na General Omega. Reka twinjire mu buryo uyu mutwe wubatsemo imbere. Ushobora gukeka ko FDL ari agatsiko gusa k'abantu biruka mu mashyamba bahuzagurika. Oya rwose, ibyo ni ukwibeshya kure cyane. Kunanirwa kw'ingabo za leta ya Kongo guhagarika inyeshyamba za M23 byatumye leta ya Kongo yisunga cyane FDL hakiri kare. Kubera iki rero? Kuko abantu ba FDL bafite ubunararibonye bw'imyaka 30 barwanira mu mashyamba ya Kivu y'Amajyaruguru mu ntambara zizwi nk'intambara z'amayeri yo mu mashyamba n'imisozi cyangwa asymmetric warfare. Kugira ngo General Omega ayobore uyu mutwe ungana gutya, yishingikirije ku buyobozi bukomeye bwa gisirikare bufite imizi. Umwungirije ni Major General Cyprien uzaba akiriho, uyu akabazwi cyane ku izina rya Ave Maria. Bafite uburyo amakuru agenda nuko ibitero bipangwa mu buryo bwa kinyamwuga, no kuvuga ibyo bita chain of command. Urugero, ibiro bishinzwe iperereza rya gisirikare bizwi nka G2 Military Intelligence biyoborwa na Brigadier General Sebastien Uwimbabazi,
uyu we akaba azwi nka Nyembo Abdallah. Uyu mugabo niwe uhuza kandi agacunga imiyoboro yose n'abantu ba foka bose bari mu turere twa Masisi na Walikale. Ku rundi ruhande ibiro bishinzwe ibikorwa bya gisirikare nyirizina ku rugamba bizwi nka G3 Military Operations biyoborwa na Brigadier General Rusier Nzabanita. Noneho reka tugere ku mutwe w'ingabo zidasanzwe aribyo bita Special Forces mu rurimi rw'icyongereza. Muri FDLR uyu mutwe witwa CRAP. Uyu mutwe w'inkorokoro uyobowe na Colonel Pierre Celestin Rurakabije benshi bazi nka Simba Guillaume. None reka musora amakuru atariyo akunze kuvugwa. Impuguke z'umuryango w'abibumbye UN ndetse n'ibiro by'imari bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Treasury bagiye bibeshya bavuga ko uyu mutwe uyoborwa n'uwitwa Colonel Gustave Kubwayo uzwi nka Sirikufu. Oya, sibyo. Kubwayo cyangwa Sirikufu ni umuyobozi w'agashami kamwe gusa mu mashami abiri ya foka, ariko siwe uyobora CRAP yose. Uyu Rurakabije yafashe ubuyobozi asimbuye Colonel Protogene Ruvuga y'imikore yishwe n'umwe mu barwanyi ba FDLR foka mu kwezi k'Ukuboza 2023. Ibi bitwereka ko n'imbere mu mutwe ubwabo habamo kwicana n'amakimbirane adashira. Ariko ikintu gitangaje nuko nubwo bamaze imyaka 30 muri ayo mashyamba, aba bagabo bagumanye umurongo wa gisirikare wa kinyamwuga. Uyu murongo bawukomora ku ngabo za kera z'u Rwanda arizo FAR. Izi ngabo zikaba arizo zatsinzwe na FPR Inkotanyi ya Kagame mu mwaka w'1994. Abayobozi benshi ba FDL bahoze mu ngabo za FAR. General Omega ubwe mbere y'1994 yari umusirikare muto wahuguwe ku rwego rwo hejuru cyane mu bihugu by'amahanga harimo Misiri ndetse n'Ubufaransa. Buriya bumenyi bakuye mu mahanga n'imbere mu gihugu babwinjiranye mu cyahoze ari Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bubaka ishuri rya gisirikare rishinzwe guhugura aba-officier. Iryo shuri baryitiriye Paris, rikaba riherereye hafi y'ikirunga cya Nyiragongo. Iyi mikorere ihambaye niyo yatumye batazimangana. Urugero, ubwo wari umuyobozi wabo mukuru Sylvestre Mudacumura yicwaga muri Nzeri 2019, igikorwa kivugwa ko cyakozwe n'ingabo z'u Rwanda RDF nubwo byitiriwe FRDC, abantu benshi bibwiye ko FDLR irangiye, ariko siko byagenze. General Omega yahise amusimbura akomeza wa murongo wo guhora bimuka, ibyo bita Mobile Military Organization. Nshuti bakuzi bacu rero, inkuru ntabwo irangiriye aho, kuko ibintu byaje gufata indi ntera ubwo intambara ya M23 yadukaga. FDLR yari yarananiwe, yaraciwemo ibice bitewe n'amakimbirane y'imbere mu mutwe wabo, ndetse inakubitwa n'ingabo za Kongo FARDC, inagabwaho ibitero by'ingabo z'u Rwanda. Ariko mu buryo butangaje, uko kuzamuka kw'inyeshyamba za M23 niko kwatumye FDLR yongera kuzuka igira ingufu nyinshi cyane. Kubera iki? Kuko byatumye FARDC bakenera. General Omega nk'umuntu w'umunyamayeri cyane yahise abona ko kubaka ubufatanye bwa gisirikare n'ingabo za Kongo aricyo gisubizo cyonyine. Ubufatanye bwashyiriweho umukono mu gace ka Pinga mu kwezi kwa 5 2022. Igitekerezo cyazanywe na Brigadier General Peter Chirimwami Kuba, waje no kuba guverineri wa gisirikare wa Goma mbere yuko yicwa muri bya bitero bikomeye by'inyeshyamba muri Mutarama mu mwaka wa 2025 mbere yuko Goma ifatwa. Ubufatanye ntabwo ari amagambo gusa, oya, bwarimo guhererekanya amafaranga, ibyo bita monetary payments, guhabwa ibikoresho bya gisirikare n'imbunda zikomeye, ndetse no gukora ibitero bihuriweho hagati ya FDLR na FARDC. Reka noneho ngo urugero rufatika. Mu kwezi k'Ukwakira 2023 bagabye igitero gikomeye bari bahuriyeho mu gace ka Nturo muri Kivu y'Amajyaruguru. Iki gitero cyari kirimo ingabo za FARDC zizwi nka IBU, zayoborwaga na Majoro Peter Kabwe. Hakabamo n'abakomando ba CRAP bo muri FDLR bayobowe n'uwitwa Lieutenant Noheli Nyiringabo uzwi cyane nka Warlord cyangwa umwami w'intambara. Hakiyongeraho n'inyeshyamba z'urubyiruko zizwi nka Wazalendo zikorana n'ingabo za leta.
bitewe no gushaka indonke no gutinya ko M23 yigarurira Kivu y'Amajyaruguru ishyigikiwe na Kigali. General Omega yagejeje ubu bufatanye kure cyane ku buryo udashobora kubwiyumvisha cyangwa kubyiyumvisha. Amakuru atwereka ko imitwe imwe n'imwe y'abakomando ba CRAP bagiye kwibera mu kigo cya gisirikare cya Mubambiro. Iki kigo ni cy'ingabo za leta ya Kongo, kikaba kiri mu birometero 20 gusa mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Mubambiro yahindutse nk'isoko rihuriramo abasirikare ba Kongo, inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDLR, bose basangira kabisi n'agahiye mu maso y'isi yose. Ariko se bakurikira iki? Niki gituma uyu mutwe ugumaho imyaka yose? Uretse ubufatanye bwa gisirikare n'ingabo za Kongo FARDC, kwinjira mu ngabo za leta byahaye FDLR foka urubuga rwo gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo n'ahandi hose mu yindi mitwe yitwaje intwaro. Inyuma y'amasasu n'ibitero, FDLR ifite umurongo ukomeye cyane w'amahame uhuza n'ingengabitekerezo mbi yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iyi ngengabitekerezo idashingiye gusa ku rwangano n'amacakubiri, inigisha abarwanyi inkuru y'uko hari u Rwanda batakaje bagomba kuzisubiza ku mbaraga z'amasasu. Bafite kandi umuhigo wo kutazigera bibagirwa uburyo birukanwe mu Rwanda bagahungira mu cyahoze ari Zaire nyuma y'insinzi y'ingabo za FPR Inkotanyi. Aya mahame yigishirizwa mu bigo by'amahugurwa bya FDLR biyoborwa na Brigadier General Mutunzi Bernard uzwi nka Manzi. Aha abayobozi bakuru umutwe baza gusura buri gihe. Mbere yuko yicwa, uwitwa Colonel Ruvuga y'Imikore yari umwe mu bagabo bigishaga aya mahame, no kuvuga iyi ideology, akaba yarasimbuwe na Kubwayo. Undi mugabo ukomeye cyane muri izi nyigisho ni Gaston Iyamuremye, benshi bazi nka Victor Byiringiro cyangwa Rumuri. Uyu akaba ari perezida w'agateganyo w'ishami rya gisivili rya FDLR. Nk'abandi bayobozi bakuru b'uyu mutwe, Iyamuremye yari umwe mu bakozi bakuru ba leta y'u Rwanda mu 1994 cyangwa se mu ngabo za FARE. Undi mugabo mubazwi cyane waranzwe n'ingengabitekerezo ni Ezekiel Gakwerere, wahoze ari umunyamabanga w'akanama k'ikirenga ka FOCA. Amakuru y'ingenzi: uyu Gakwerere yafatiwe i Goma mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 n'inyeshyamba za M23. Nyuma za gushyikirizwa ubuyobozi bw'u Rwanda, uyu mugabo ashakishwa bikomeye kubera urubanza yaregwagamo n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda ICTR ku byaha ndengakamere byakorewe mu karere ka Butare mu 1994, harimo n'uruhare ashinjwa mu iyicwa ry'umwamikazi Rosalia Gicanda. Nubwo kugeza ubu ubuyobozi bwa FDLR bwibanda cyane ku gisirikare kurenza politike, Iyamuremye aracyariho nk'ikimenyetso cya politike n'amateka y'umutwe. Yari mu bashinze FDLR ari kumwe n'uwari perezida wayo Ignace Murwanashyaka. Urupfu rwa Murwanashyaka waguye mu gihugu cy'Ubudage mu mwaka wa 2019 nirwo rwatumye ishami rya gisivili rya FDLR rigabanuka cyane, ryigarurirwa cyane n'igisirikare cya General Omega. Ubu ni Omega ugena byose. Tugeze ku ngingo ya nyuma ariko ikomeye cyane, ikinamico ya diplomasi hagati y'ibihugu. Leta ya Kigali iyobowe na Kagame ifata FDLR n'ingengabitekerezo yayo ya jenoside nk'ikibazo gikomeye kibangamiye kubaho ku Rwanda. Bityo rero u Rwanda rwashyizeho ingamba zidahinduka zo kurandura uyu mutwe burundu byanze bikunze. Inzego z'iperereza z'u Rwanda nka NISS, National Intelligence and Security Service, zifite amadosiye n'ibimenyetso byinshi byerekana imikoranire ikomeye hagati ya FDLR na leta ya Kinshasa. Iyo mikoranire ikabigera no ku bayobozi bakuru b'igihugu cya Kongo. Kubera iki rero twita iyi nkuru ikinamico ya Kinshasa? Kuko dukurikije inyandiko z'iperereza zazanwe n'ikinyamakuru Africa Intelligence, iyi mikoranire hagati ya Kongo na FDLR ntiyigeze ihagarara na gato. Nubwo leta ya Kongo yirirwa isakuza mu muryango w'abibumbye ivuga ko izambura intwaro FDLR nko mu matangazo cyangwa mu byo bakoze mu kwezi k'Ukwakira gushize, leta ya Felix Tshisekedi ibirabihakana cyane, ivuga ko Kigali yikiza igashakisha impamvu muri FDLR kugira ngo ibone uko ikomeza gufasha inyeshyamba za M23, ariko amakuru y'iperereza yemeza ibindi.
ayo makuru avuga ko General Omega yohereje abayobozi be ba G2 na G3 kugirana inama n'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Werurwe uyu mwaka cyangwa umwaka ushize, abayobozi ba Omega bivugwa ko bahuye na Major General Jacques Nduru Charigonza ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'iperereza mu ngabo za FARDC. Bivugwa ko iyi nama nuko muri iyi nama habereyemo umugambi mubisha wo kwimura imitwe ya FOCA ikava mu bice bigenzurwa na FARDC bakayijyana mu bice byiganjemo AFC M23 mu gace ka Rucuru. Ushobora kwibaza ruti kubera iki babikoze. Byari ukugira ngo leta ya Kinshasa ijijisha bunzi mpuzamahanga, no kuvuga bari abahuza international mediators, by'umwihariko ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump, ikabeshya abo bayobozi igira iti murebe inyeshyamba za FDL zose ziri mu gace ka M23, ntabwo ziri mu gace kacu, bityo rero ntidushobora kuzirandura kuko atari twe tuzicumbikiye. Ariko se Major General Charigonza abivuga iki? Ubwo yabazwaga n'ikinyamakuru Africa Intelligence, uyu musirikare mukuru wa Kongo yarahakanye yivuye inyuma. Yagize ati ngewe ubwanjye ninjye wanditse amabwiriza abuza ingabo zose za FARDC kugirana ubucuti n'aba bantu, mbitegetswe n'umukuru w'igihugu Perezida Tshisekedi. Ibi birego nta shingiro bifite, yongeyeho ko FDLR ari abantu bangiza abanyekongo kuruta undi wese. Uku guhakana gukomeza kumvikana ku ruhande rwa Kongo. Ivuga ko ibiganiro byigeze kubaho na FDLR byari bigamije kubasaba kurambika intwaro hasi gusa nta kindi, ariko u Rwanda narwo ntirukozwa n'ibyo bintu. Kigali komeza kugaragaza ibimenyetso ko ibiro bya Perezida Tshisekedi bikomeza kuvugana rwihishwa n'abahoze ari abayobozi ba FDLR. Urugero rwa hafi ni Faustin Murego wahoze ari umujyanama wa Murwanashyaka uherutse kugaragara mu murwa mukuru Kinshasa, ndetse n'uwitwa Tade Kwitonda wahoze ari umuyobozi muri FDLR ushakishwa n'ubutabera bw'Ububiligi ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nkuko mwabyumviye, iyi ntabwo ari intambara isanzwe, n'amayeri ni iperereza rikomeye kandi no gucengana hagati y'ibihugu. General Omega aracyarwana intambara yo kuguma ku isi n'amayeri ye yose akoresheje ingabo za Kongo akabeshya amahanga. Ese iyi ni filimi izarangira gute? Ese M23 n'u Rwanda bazashobora gutsinsura uyu mutwe wa FDLR mu buryo bwa burundu, cyangwa Omega azakomeza kwihisha mu gicucu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akoresheje urwiyenzo no kwihishira inyuma ya FARDC? Ibi ni ibintu tuzakomeza kubakurikiranira umunsi ku munsi. Turabashimira cyane rero mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro kirekire twe twabateguriye. Niba bakunze ubu busesenguzi bwacu kandi bwimbitse, kanda like iyi nkuru uyisangiza inshuti zawe, kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo utazagicikwa n'amakuru yacu yizewe kandi akoranye ubuhanga. Mwari kumwe na Pilot News TV, nk'ibisanzwe mbifurije gukomeza kugira amahoro y'Imana. Turaza gusubira mu nkuru itaha. Murakoze cyane.